Sanibonani wey'ngane zakwethu, ake nginibuyelele phinde futhi nginamukele kwi-channel ehamba phambili Nkezo. Mina-ke engumfezeko Ntuthu Khumalo bathi ila sibona amagumede. Ngana wethu makuthi usemusha kuleli khasi zophinda ngicela usubscribe, ungakhohlwi ukukhomenta nokulike kanjalo futhi-ke nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke. Wey'ngane zakwethu-ke namhlanje sibonge iy'ndaba ezimnandi laphana sibona insizwa laphana ey'cula i-gospel kodwa nje ethanda kakhulu umculo amaskandi kanjalo nezinye iy'nhlaka zomculo khona laphana insizwa uJumbo. Ngane zakwethu-ke kune-video y'ngane zakwethu akayi-upload lapha ey'nkundleni yokuxhumana ku-Facebook la khona ekade yobonga omunye womama ekade emsiza ngezikhathi esantula laphana-ke esafunda laphana. Ngaze ukuthi uJumbo ufike wabhala ukuthi-ke uyobonga laphana umama owayemkweletela amagwinya laphana muphe nesipho. Sibonile iy'ngane zakwethu eshuthi ividiyo laphana uJumbo aphelezelwa zona iy'nsiza ezifana nolungelo hlongwana ukuyopha umama isipho. Afike wambingelela umama wasemkhixabeza-ke ngesamba semali laphana esingadaluliwe laphana. Sibonile iy'ngane zakwethu injabulo igcwele emehlweni kulo mama ebonga nje laphana ukuthi-ke ngempela uyabonga laphana uNkulunkulu ambusise laphana-ke. Ingane zakwethu ufike wachaza uJumbo ukuthi ngesikhathi esafunda laphana ubenesifo sama-ulcer, so bengakwazi ukuthi adle ukudla kwesikole njengezinye iy'ngane. So lo mama behleza negwinya lakhe nje laphana amupha lona-ke laphana. Namhlanje ngane zakwethu-ke okanye sibonile ividiyo enziwe uJumbo laphana ebonga kumama ukuthi konke lokhu ayikwenza njena kungenxa yakhe, amandla akhe naye laphana abala mangabe kubala impumelelo kaJumbo. Ngaze ukuthi izinto ezinhle okanye iy'ndaba ezinhle sizibona lezenzeke ey'nkundleni zokuxhumana okanye ezweni laphana ukuthi-ke mangabe umuntu ebenesandla ekuphumeleni kwakhe ungamkhohlwa mangabe sekuhamba kahle. Kuye kuthiwa ubuntu umphako ongaboli, kusho njalo iy'ngane zakwethu-ke laphana-ke mangabe sikhuluma isintu osakithi. Iy'ngane zakwethu mhlawumbe kuthini okwakho ukuphawula ngodaba oluthinta uJumbo? Ake sivele sihlale comment section singixoxele kabanzi ngolwakho uvo ngalolu daba. Mina zakwethu ngilasibona sengiphuma kanjena kodwa ngiyathembisa ukuthi ngiyabuya futhi nezinye ezilandelayo kuvidiyo elandelayo. Kwakho ukusubscribe niziphathe kahle nimelo sokulumnandi ngithanda khona.